MC na Bwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi emergency ya Kenya street yago teka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani Agatembe kuchakira chinsi 12 chamambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umira na Geoffrey Oserigo Matilda Omego pamoja na The School Boy James Onkorogo asumurule witwa Agatembe etwa Agatembe siasa agenda tukuma kuwa sirime amuna mwiya imijada lemebo asama gazeti never nayanda mwangi kuwa suwe kwese numuru lubutwa Agatembe uchakira chinse 12 cheli mambia wika chinse yego etwa Agatembe kila litukuli Jumatatu wika Ijumaa ni Agatembe FM na Agatembe TV ekenekionga kema mugusi wakile emamgengia ne aino munchile na nutagite kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagitekoreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi wika chi event unabono eria catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gosi 0704765412 Bwigo nabukututalira asichabizi chetu imiyomo chomusongo asamagacho Auru Towers milongoli Tangani mbarabali na AM Taylor gosi ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwao na Agatembe TV rero Agatembe Television Network ikinekeunga kema mugusi tariki ni 15 mutinyi no gatano mwaka no wechirura 25 nomo mwancho mo tekigumurikirinde no kwigena mbiyole ando siasole na ukwanire abagokwaligane kanyora mungana mayiye kiunga chinsenye cyabo no butiko iletara nesera sinyekunde asense mirimo nyiryo nigale Wilson makole na usabire tuskane go chake kyonga chinsenye litukira lero nige bimanyirelio byomugiro no kurubekana asabunchile ba matatu ime yo muchobo songo beneke chinga kibasi yake para ya nyambera kugenda daraja mbiri egento keriro gotenena kwa bosombi ukwana hekere kioni gobe murunganelio gokonga ko bogima
anena sogokina kwirigurira mabuta nigo baboria serikali kuigwa hekerero honye talibo nigo baragendere no mugiro y'umurikito Diponi Asanya narobotirwa sinchira yobwikirano kubatekana no komenta kwiriguri ya mabuta ikiyaera abonchereria anene sekta ya matatu nigo litkuria lero barorekana gukora omogomo asugutakora bonchereria ingana yerire gitambukiro litkuria lero abonchereria wesokia na gusieka epare nene ya Nyambera daraja mbiri ingana yarekana gutenenia obosombi asegeka wetania chinsa ibere Sasa mwenye tangoro ku Edwin Secretary General ya Kisii County Transporters. The main reason yagera abantu baito bagachigu nelinga amafuta abaire igoro. Now that amafuta abaire igoro twaroranga toiseko sieke para at least no nyamba libago kore biashara na babago feeling a problem nerororo because they are the same people who are feeling the same pain muna antwe tokiagara twasieke paraga na sengencho obogimo bwabero bokongu asitore tu muna bakenya uso mwana inchi tuwaumira muno na kikiagara ria twamwanga tigatoro asieka at least e government yarenga ndo cha bantu mbale gusi bakoumia na talinga ngusiyoka. Demonstrations are done all over the country. Maiga yabanyanyimbo gwikirana asayu no gutwara enkwana asegeki gitambe nigo abonchereria bo babatebya mbabwati kirenga kende kyo gukora ukurubikana gwokoretu gusaria atatiga okwegerera okomenya ku mwana inchi kawaida. Twandudi tumeboeka sana, mafuta iko ngori sana juu, sisi tunaumia. Kitu tulikuwa tunaombea rais wetu ni one time aende, sisi hatuna ngoni na yeye. Bosoro bale serikali imbe, baba Simba bale serikali imbe, baba Jalibo bale serikali imbe, tikabagaende bakwana na Ruto akeya maguta ndutu bwati problem akeya maguta aganye 2027 tumuhingira agande Singapore sakoteba Singapore abwe maguta Singapore ekabuyo abako ngwe kabiri ense majende gati yabamenyabo nigo barekana gusieme byara na komocha abarayi bali bale ase serikali montonde bwensi ore serikali mukuru kwe minister timbanye tinga a constitution inquiry government ministers kokora siasa teata de yo montokoro kumbadi insiasa akakora montokoro kopia wandai insiasa akakora. These are the same people bagenda to chanda and they are the same people who are misleading the government. Umurioje nigo bakwanira obora yobuya korwa sabarai ingana yarekana gusingerera ogokonga kubugima gucha saba Kenya Umurayumia no yogotegerera abali bamuchorete bakomori bari wikanze ekiro ekiagera to konya kura abantu kurigoro ekiroko bayuro gwati abantu nse we kabako muso bojanse one ko nigo to korera singenje ga utigirensa ero de betingo bugima nabo nabo mukyujigo ochigoro bieka udie tolense. We appeal to the government to consider because honestly speaking ubugima komagenda to konga on a daily basis starting a demonstration in a resolution but it's one way you go pass a message to the government. Aike kuruo mutegoro aru abo asare sakayoyo ale tebangonse erinde bintu bichenji tubwate segi no itago tegerera kurubono ukengima kene nyo icyombe nganjiri kuragira igere mejaro yabe ukona kuraiga obugatakati bumucho bosongo e county ya Kisii ile ngonkoro kwa Dipon Asanya baro babonchereria bali bakora bonchereri bwabo hasobo gatagati bumucho bosongo igorero barorekana ko bahumubaro moke orenganirwa na mutwa maiga nanyano base bali baika koigorani gobe murunganiro gokena ku bonchereri bwabo egati abase sichenene ya Kisii igo bachaka gukora kigosori assist cyo heger korabuna obosombi nigo botarenga romurikitu Wycliffe Tyson Manyara narobotirwa sinchira yobwikira Yigane para eyemo yabo egutumeka gosoa ase stage nene yomuchi obosonko na ekero obosombi bure buya nigo ekonyora ebwate omoitinyano bwechikali chiri chigosoa gokora obosompi korende aserero nonyene yemoteyo yarorekana gutumeka asaya iga ase stage ni yechikali nigo chabekire Kenya na gwanjira onyuro amone chigosori au gokoreka aroro ukwana na getembe abagosori abo bestechi nigo bagechiko amono komento kwa mabuta ayo abarentera okoburo egasi yobosombi na boigo ase obonjorere rwabo kurukuma emosioma
ndoche mafuta mentre too much ndana kora tis recommend mafuta za kweke musiko na bwato mungi na tayete kwenda Grigoris na ikase stage ma kwenda Grigoris na nyora gari njiyo bona ya betere linga tiga bona toso kibi moketo na utarama iga kidogo irindo toro sentoro sigende reason to wakero mupira bona nto intuba abantu tokora matatu twasinywe kitokora tikatubuke firimbiga tunakora masoesi abana barigera litidi nyomba barigera linaki kweli tata taligazi ndo expect kende nkero ngango chari ne chibese na tare kurkemba kabaki gatubuke irenchera ani omoto ya mafuta gari jiyo para yetembenere uga yatokonya ekeburi konyango ora siringi 50 ere kiament esukari ere ikresingi 100 kora togata bigunga wana mama mboga tokayunga nintu togocha ko bekerwe biashara igoro kumbe nalitogo itupia bangina twakure pi tiera bete itukondio gasiria lero ngwa katoro mupira ngotuma tore ngokora kitore kiregento asengenje stage ele wasi igondo monteraba ukoro bosombe korugusego chi Nairobi na kuru Nairobi goja gusi kurtwaga ita kurugoro turaira kende nkeyo usafiri teyo abiria mbayo mo basio chacho bugodi anarua sanachi tegazi igoro chimapiri kurande bona na chire gocha gari amburire no ndaira chandegete yana ko ende tago abonjore bechidukana baraboti batigiri magega ase okogechigwa. Hali ya mafuta ndio inatusaidia kwa kila kitu, kwa magari, kwa usafiri, kwa mambo ya wa nyumbani, ni mafuta inatusaidia. Siku ya leo hata jana hakuna biashara na hakuna kinaendelea, si unaona hata tunasimama tu tumekaa tukibadilisha migongo kwa kitingine kwa ingine. Mimi ni muuzaji wa manguo hapa, kutoka asubuhi sijaona customer yeyote. Maji Ruto, angalia hapa. Hii ni wilbara na sukuma, lakini mimi maisha imenikalia ngumu. Hata tunakula hii. Maji. Serikali imeleta mtafaruku, imeleta bugudha. So tungeomba kama ingeliwezekana, kwa heri wala shishari, tungeomba kwamba ipate kuteremusha mafuta, manake hakika ni kwamba pesa zimeleta mgomo kwa mfuko. Nigo chigali cha bere chikorara korori tukolia mambia na wikira bono iga na kuruma gari nigo abonjoli babere bagokora chigosori au kuripotera gatembe kurwega omugatagatifu mu Chibosongo nche Wycliffe Tyson Manyara. Abamenyi babumuchoge barabuna chache nigo litukura lero besokia kurubekana sogosiro kurubekana kwa baime yensi ya Kenya igoro yeligoliria maguta gokina iwabo muchiro borai bwa Kenya kwanza hasoko baumia ba Kenya na gutarigereria chingaki babwate okugani muri kitogiri batikopi na robotura sinchira yobwikira wetira no gukina kwerigori ya maguta ase ense ya Kenya okurubikana kwanya kwa bakorekana ase ensengima nigo ase nsemo yabo machoge bwa chache borabu na bwo kinsemo chiro sorogongoriga Kenya ko bachikwenekia okoba okukurubikana uko na bwo goterenigwa ko basombia sorogongoriga Imasomo chibugo gembo ase chigali sari kunyara ko bachigwanchiru gweta ase nyencho nigo aba tumeki para bana ko bagoshega chipara kuraramikira obokina kwa maguri ya mabuta nigo bamubodie umurayi wense nabo igo oburayi wa Kenya kwanza abanya ko bokurigereria okokonya mwananchi wa kawaida wetera naso gutakinia amaguri y'ebintu bicwana ko bigokinia ebintu bigotumagali tukase lituko kurija dio gembo gazi ngora ni gazi ya transport kusafiri sema sio Kenya gaiga kurwa maguta pandete twatsinyiru ko supply na nebintu kone no muchanga ese chikaza makito kekora na maguta mentete angedabo to da koni muchange customer koramika to sabe serikali yetu ya Kenya yake ligoria maguta abantu abataka libara konyeke abantu bakonyeke tabone chitachiri ko mari goria maguta ebara yakano beka maguta liyo kadari ko manya lakini umuntu umetaka uchandikire akio mora iwe tubwense asogwanje goito tumira eso ulpato nturanyo gari tokora pare so tikari just speechire off bono akito tukagari buno bantu tubata bakuwa bakke buno ake bata bakuwa mogeni ono je ara onchara mabinate ne nyomba ga akotama eso nabono
Omogambia erege oriengamisi Anko bera transport ni ogeba no motereba semechanga amabuta akine twachandike oro tukori rero tukagwa ko mupira sengenyo ndiko genda ande amabuta achire igoro iga rais yero ngaki bogi mobonto konyara omogambia rifa ogembo biashara mpio etoro one time serikali yetu hii ingeko menta mafuta yaru siringi sana yamenta siringi 15 unaona iga petrol cheto chisiekire petrol ni gere 215 diesel ni gere 244 how sasa mnakuona sisi tunakuwa kama nani umetukazia sana kwa sababu petrol umepandisha umepandisha kila bei ya unga kila bei kila kitu sasa wewe sijui kama ni ukweli ni wapi mambo tukataza taki hapa ni matani tuamente iru kuruchipi kipige to bwate kia jironi twazini ubona se to kogenda ona se kuna je bona iga hata kama ni kuiba hata kama ni kuiba mtu amepigia sana Ogembo kwa kisi tumesema nyumbani hatumtaki tuanta ni gabana inchi banyako bakuranamika nga mbane bakuruo bosemia butari bwekemane na butari gusira ugokinigwa gukonyora kwa Bakenya gukyase omurayi gwense ekikeire amabuta nabo yugo ligoriya amabuta gukina asokumurwa obosemia butari boikeranu na ndego teba so mwesimi wa France atori esauria yanjete erengo nyora ari kendo beka monu atigita abantu bataka bagochandike gekowera era na magwa kagario teba ngaki morayi bwense na chandekire nararinge kurwa sensemo yabo machoge ekero okurubegano kwechigari kuko yana ko bakoko enderana na utako utamanyira indigo cyo guterenigwa agoika amago yana ko bagago keigwa ngo boterega tembe amarita n'echo Gilbert Kobi Wanyanyimbo nigo bachakira obutuki kubatakana nega koro hase chinyomba gwetaninye kurase kinyorekemo chiabunwa na koibo obutuko bokerero nabantu batamanyiria sensemo yentanda ime ya Monyerere county ya Kisii ukwana chingeki cyabamenya bunigo bakwanira ubobo bwabo hase waboliro botuki kwango iwana bakagurwa aho mukiriwe getambo karegetindi kelichi komuri kitodani runtiri norobotirwa sinchira yoboikirano Nasensemo yentanda yegotoka Munyero kitutu cha Chinote county ya Kisii ensemo nonye nabo hasa matuka bwangwega yabeire gakaneki bikore bibusalia na muno chinga kichabo tuko kurengana na roboti rwalikigwa hase gataseni kyabanyimbo yekegogi abamate kurwaze chinkanye tibarairi ubutuko bukerero magaga yabantu barenge mwebyoge kubuna no kuiba ibintu bine binyunge chinga kyabanyine baraire egento nonye nabo kyabo bekiro boba wana karansi mpaka saa 7 na dakika 20 nikasawaburire saa 7 na dakika 22-23 kufika saa 7 itikete dakika 3 chibe saa 8 kundeire kotoa nchira mbata kabisa nanyoro muntu oyikoiro sere nyumba ondigiri andigiri nandaire twomina na amaso kuna ataguka mnako murango gaso nyumba iga twashanya na maiso ungo bringangu yo no mubi o asinjira ujisiko unko munye kujisiko ngasoka kumbe konyoro chire litanga ni goire taibweti takechia meronge tatene urusirie TV oirire bone ero ya kabere ari kuri no je kuburi ibintu Thompson Mayeka chinsa isamebere cha butuko nero chakirwa maga yokoboka nakomera chitibi chigasi gati y'ebintu binde bitayo oteba onyorire hasare nene yanaragire acha konyoro mwana okondangeria mwana umurokora urukuru nyomba mwaye abasaria bachiro barusiye ibintu encho yo kondangeria obeire banere gukura gucha kagete ne bweko ibewe wana inchago chago cha atago ntware na ibewe wana kala mwana yajigo cha kanyoge siri yasi wana kakko mbale na inche nkoibwa ikuna ukura koibwa tagegenye muko ko manyogocha uwo konyo endo ero
konyo TV teyo gas teyo baire asense mwende niko bakwanira ubobo bwabo batabona okugania nkororero kubotuki kwangoigwa nabakagerwa kuimukerwa egetambo kiregetindi kerichiko wane karo yarenge butuko saa 8 wano nkirite nkaiwa asenkorara ira epubutu wano nkamenya ko mapepo kabuga ba mtunki umwana nalengo rwale tagacho rwala bakon kise kirenga saa 8 namanya kuboka bone ni saa 8 kuboka nkonyo mugaka ikeke twaibirwe bintu twawurirwe bintu ninta ngaliye yegisiye muna giasi egisiye giasi ka gitwawurirwe bintu namanya kuba no bicara byabora nabora nkanya sao nega kitokonyo yani bono nabo yacheka baiga nabo twaika kinga kicingo ngugaki abantu bakura abantu bintu nakubaita n'ekingu ne setomenya tagakintore na serikali goturenda tokorushinwa n'ekibango ikirenda bono nakitogo ituwa omukomanda b'obanyimbo kurasa sub county ya Marani John Kimi nigane kirege kolekyo nakobole bamenyi kubo batwero achingaki obosali obwo bwachakire gutukwa kuri serikali tokonye serikali tokonye kwa munta ojo chabati bakanyumba so impata kurushimba nyumba banda paka wale bumuntu wotuvutia banda ngo itabara banda na serikali kwenda tokonye ebeke no kwende basikali babo itana na gomna baka jwi chikawi chiwe tobutuko chiwe emechi yabantu chipo box yeto konye serikali yitaka tokonye abantu ngo itware kuseba ndugu yitaka tokonye Nkurubatire gataseni kya gatembe korega kitutu cha North ime kaunti ya Kisii eritirane nguru kwa Daniel Untiri asarwatiru munchumu ligerelia tanyoro mutimo komoketo koirana ntogande ne kyongasi nchira yobwekira Daliga Busungu Medical Center igoba bwato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata maryogo onsi mbawate lab department asbakulingolia amarwire au bwato bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bare dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asibu babwate maternity wing igati ubukorera ibundo bunge niko bagotoka sibara ya Kisii Kisumu Migori imeyumuchiriga ubuzungu asamange bakeresi bigotera siki namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero na wigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima ediri cyujugire irigo kwana necinguru nabo igo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabo igo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuniji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving uchiasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'ububundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase gine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero ubundi bacha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga usi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubugima bumakiaya. Karibu naende umwanjumu ligerelia aba tuleti korwa location ya kera kutoka segwadi ya Bugichore bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira ni gobesokire na ko keremereme yo Muske Steven Muga kabere kagwekirania segwadi yo aniga gocha motuka makema yo mujumbo yo kubwaterana ni kiumbe ke Mpesa Foundation abo yo mujumbo wa Muchore bikama kya ODM Irene Mayaka obekalige na liburo saso gochiego cha kyobaga chigwekerero ase skuru ya sekondari ya Otanyore yegotoka Bumbebe ime yegwodi yo kawo kwana ime ya Nyabite umuco Nyamira hekerekyo kigikaro egatie mujumbe na boigo igaba gambya abo na bega batureti bebinyoro babo liri Musike Mugaka ubarwanira heliyo banyare bakonyorera esabuni ya kerali tukumuri kitofati ka Disemba na roboti rwa senchira yobwekira amatuko amake maiga yo mubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka kubatirana na Mpesa Foundation kubeka rigena ryo boroso ase ogocha kwa gachwa we skuru yekrero ya secondary ya Utanyore nigorero abagambi abatureti na boiga abantu banyumba 10 kurwase sublocation cha Nyameru charachani na boigo timi ekyo chikoroisia elocation ya kera imeye wodi ya Bugichora nigo besokire na kogokera emireme ya umubunge Steven Mugaka aberega gwikirania inse yoburayi bwaye asibarire ira yogocha kogenderera kumubwatezya asekirwo kyo bubunge bwa West Mugirango Mugaka nabwo atuburayi bwa werure gotokonya naenda otemire asa kunyara na nagenderete ibyakorire twabirori naenda uri kirango kigotokorera komenta muri site ese biryakore nere ntutam atari gupimira ndi wese ndrona akwane amanene igoro yeskuru yotanyore
twakire mbia mono gwetera Steve Mugaka oyore richumbe tiganya samo konye naenda agendere kubwaterana no mugambio ito oyore Ruto atarentere binge naenda atokorere binge gwetanikeria akora tuyamana na kitwate basi awozinki nonye nabo niga bagambia baiga na batureti bakorwa egodi ya Bogichora nigo bamuburirie umubunge Mugaka boigo kubarwanirira erio banyore obwororo bugoikirania emirimo yabo amagania ito amanene na arianga grande la simpatigire magaga tibara inyorwa na ndeni to korega sian kongwa arie ground gotware gosabanga tiga mo president utato inyore na intwe toyo so ebeiro yokonyora kende na tokora ebintu biriwenerete ase igo na ande tutagetege tokende gya kabere tomoiranie na ande gepindi kende gya kabere tutam ama no mochumbo ito Steve Mugaka tomoiranie egepindi gya kabere egere batokorere mereme mia chipara chigorwe tobekerwe lami egere na intwe tonyore bintu bigwenerete tonyore umuriro estimato misetie ebichichi kada ensemo yaye umubunge Stephen Mugaka nigo atebire buna ere na chie kogenderera gwikirania emirimo yaye ase bunge eyeiga ase airire chinga kyecho na kuburia abagambia abo bebinyoro kubwatezia eserikali eregeti erio bagenderere kunyora amagenderero ao egati yabo ayechipara West Mugirango Kenyeri otwanjira na intonyore ilami ya korera ba chumbe banye kuno yo tutu chache no anche tebono agutobekere pare yo kurwa byanchore iketaon ande kore extension yegende sino kutinda batebinga kurwa aliyo nyangi galia ase na inde para ya rego iketo ligere kurwa yo tukegende kisi naro achire esomoke ike unyo Oyo waba kambie na ababuya uyu mo president yomu uyu president twangete uyu president okora mbura matanga anseino mo president yakurambe 1000 Ingo reporter Getembe korega se bunge ya West Mugirango yego toke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba nigo yabo mweso munene gochia siamote ya Nyagosira Samson Alicha kurase kenyero giesuguta himeye county ya Nyamira konyora ogosirwa kogachiro nyumba no mo senator we county yomuske Eriki Okongo Mugeni gukwana chingage chiamate yo nigo ya rere buna hobotako bunge Ogoirere barabugwetera mukongo yo hase konyanonya barabu baburirwe gukuburwa se bakurara nigo bano bamwakere mbiyo museneto yo asokuru gusiruko nase engaya Nyagusira Samson Aricha oyo umiranete na makweri asenchira yo bututukadu maiga yo koirwa na mache egento kekagerete koirera makweri aye na koirera emeroberio yo komoeni ya Nyagusira koba emekongu kubwatekana nubotaka oboere bore asenga yabo Kanko kumasiri monali Aricha njo mwese kwa manene Nyagusira ninja ko bwati gobono ubosira kwaya kwandete iri darache yangongu sana lakini hindi Nyasaye natwa umuganga tigango tigiriri ngani Nyasaye nje unakwara mbiro ko kwao aya namane amwana Nyasaye shugulikera nande esabali yo mwana ominto mkoerero sena tanje bo mangine teminto wa ngoro komu tabire to kana mama akono samerete na bakandi university nguru school abatokoro ali ketorali turaba mabangi lakini kwa pretendinga tokoro kiboso kubuli seino tugogache mama temiro kenonje ngoja mama na wantenga tondo tole chaira sigete tondo tugurugire asigete tokini robo komo minde turaba muraba tano wano momro minde kana kuri school kanyana ntebiringa kanyana mate ingo kora kuri school tumatate ya roba najite Friday atengo ngakrange tsimi tomusi yo asirirete tugambe na kingo tira mande ira rona yalengera na limna ngo tira ndigere ke barwangore rinde nyali to support mama asatu gere na asatamba
yamateye nigo imambe ya rero batinyugwa amariga no museneta bwe kaunti ya Nyamira umusikeri Kyokongo Mugeni maiga yere kubagwatukira amabati eryo bagache inyumba egento nonye nabo bagokera mugambi koletara mabati mugambi onalo y'abantu bayikire kiro umuntu abato kwani kwaye kiro umuntu atagite kurwa soma no mugambi no yomo bero yomo nebireje atakore ona kakibunalo yomo ngakiasaga no umanyete nara namubondo mushimira nacha muno nachiga nanyore kwaletera mabati nakumiri sana musubati tabana na sakura ro kijaje abandane na bara akijagara egento kwa korigia. I congratulate you, or we congratulate you very well. Una asegwa kora wato konye iru mwana uyu naende akanyumba kakaega gocha kororekana. Nyasara komente nende ekio vendrete gokora nantu noto nyuma yao. Talibo. Ensemo yaye omuseneta Okongo Mugeni nigo atumeka chinga kecho nago akabuya guchasa abantu bonsi ba esugutana boigonya kuria asoko genderera kumubwatesia anenege siasa hata batunganya kuria abantu banya kuria umwe tena ndungurire litole na mukomaki chikureka roja edira lirikuwa yani renda yachi amacha keirenda aruno bado mata wekarasa tibase mumanye bado wekarasa neyo ndogeri wasa kunyuranga litware gutanda barabo bala itata sita bali bakasumaire yakiwa sema mage tie tuwe one gyanya kuria nima etenga ekero mu wakilisho nari ngime gatanga chikuraga ya chiko bar mugeni yaja atoke yamanyambega chiata bar nende barongebe ndagatoka kama kusira koyo kare kuru mwangire chikuraga ya urege ntikanate isengenjo umwana yante bingo bokongora tozo bakoruna kurugusi otarakora oyese ibonero no mwana watankorenga Ingo reporter Getembe koraige suguta yegotoke me wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira inje Fatigad Kisemba Emate ya David Nyagoche kurwase wodi ya Kiogoro nigo bale nekibako keramo yayo wakanurwe piri ya Nyagitari yo Mwanchobo okwanekere kyo ni yangmate yago kerege tambo kerekyo asebateruna nigo kanyabasirire hogosemeria asobugimo bwabo ubatikana nikeliba batena nigo bale no kanyora wainse mono nomogoko utali nekerengo kurwa ase amate naboigo abamenyi bebodi ya Kiogoro yobotoke bunge Nyaribari chache kaunti ya Kisii ase babere bakogokera anene ogosiro kwe amateyo maega yo wakanirwa ebiri ya Nyagitari no Musamaria Okengo Nyambane umunyaruka konya oiboire omwana nagukwama ase Nyagitari ya Kisii teaching and referral asokuborwa chibese kwe mirimo ramugeni na watenyaruka yalinge mulito tukaenda Kiogoro Nyagitari njapa konya tukaroro tukatomugo channel kira tuika channel aramba tushugulikerete lakini yegete chibasa chigatobora kira chiatobora bana bagasali kuro bitanda bakorara 10 bande batano bana bagatinda bwaki bona twasemerete bagocha gotokonya batutumire chibasa bikabali bichisimu ndusi gebo soku ko Nyagitari baka ondete bakenka yane bacho ko bamnamenyete umucyo mutaka imichimitaka no kumenere echaire ensemo yende abamenyi benseme yonigo bairaniria mbuya mono ase getambokero kebwango ekyo kiaba gekoirwa no mweshimiwa Okengo asugusirana ne chamate nigo konya bangere gwetera amakongu anena sokuburo nonye no boraro ase Nyagitari kubatikana no mubaro munge bobaroira ase Nyagitari eyo abana bakorara abana 10 getanda bana baibali baromba gwata sibako no gochunga bakamambi wana twachi gatema kolia basana bairi lakini ntonyore tichibo mwali bone birenge byangichira nalige namba yo mweshimiwa Okengo amaene nabona nyanyora alafu nawo mwana umulikere message yo mwerese no muchando tobwate asobwango nabanyara ko baka correspond otomo omokolio yegasi nabache baka story amaene nanyara ko baka kora kikagotosira kakingo mwene ngambu yamano Okengo nara iguro rakolera amakumi amange nano mugaka naro kweto Kiogoro gali nanya toka bako tomoletera gaka ne biri yalenge nene sana nagochi namba ine mata nana konyo mwana gete amana ora konyira abange ngomene ngambu yamono aki enchera mwato konyire
mwaturucirie obosoku ekiagera omwana oyo ntogenderete konya kumurwanirira ase obogima bwaye mwaturucirie obosoku naende bono goikera boni ganchendo cheng'eriete boni igo omwana oyo aratware nokeng'u nyambane agendere gukora 2027 nere toroche gochimotwa otokonyira asa atambe sana eng'ane yeigani gegenderete gokuna chinkoro chia bange anene bebunge yo ing'ana bono babere bagwesokia maisomorore na koria chira chogocha kumubwatesia anene asoko musira tubwata obutaka obonge kende ngeyo twabwate nonye lakini gakingote no musimi woke ng'ombiya mono naende mbiya mono etari nekerengo mbiya mono kiagera wantinyiria amariga 27 hondete yora gukune ande tinyamanya goche igani nkayane umwana oyo nyoro mageno mo chikorone uwo murone umare mu kwete lakini ngina naale na yani nambiya mono aso musimi woke ngo ebya nkoreira se family ani naja konyara uripotire kitaseni kia Gatembe yene gongoro kwa Dipon Asanya Mokonyi bumurai bikiama giachubiro musike Dr. Fred Matiang'i igesokire na kugikerio komentekana kwirigurira maguta chinga kijiga abana inchi besokire hemechi hasokorobekana kwimurunganiri akomentekana kwiriguririo ukwana chinga gicho musike Matiang'i niga mochiria serikali asokorekana kumbia maganio ya abana inchi okorobekana kwiganigo kwairira habo tagose okotenena kwemirobili yobosombi ase chinsemo have made so many mistakes and they have mismanaged the country in such a manner as it would be unimaginable how we will not be in a crisis. Sasa imefika hapo mahali tuko sasa, the country is at a standstill. Everywhere in the country is pain. Kila mahali unaenda. All of us since this weekend, mimi mwenyewe, I traveled up country. Even my expenditure on fuel, together with my team, is 2 times what it has been. Can you imagine an ordinary mwananchi ambaye anapanda matatu, anaenda posho mill, anaenda shule, and so on and so forth. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. We are headed in the wrong direction, and not even just the wrong direction. I think the worst is about to come. Brace yourselves. The worst is about to come, because the final product of our mismanagement the last 4 years sasa ndio inaonekana wazi. Now it is not going to change, because for those of us who understand the management of government and management of public affairs, you can see the level of anger and frustration in the country. Ukiongea na wananchi kila mahali tunaenda, na nyinyi mnajua, nyinyi viongozi wengine hapa tumetembea na nyinyi tukitafuta kura from Kwale to Kakamega to Kisumu to everywhere we have gone. The pain and the anger is the same, and because our government as Jubilee will not get into a fictitious and criminal agreement like that G2G and cause the prices of fuel to get where they have gotten today, kwa sababu pesa inaenda kwa mifuko ya viongozi. Sisi kama Jubilee hatuwezi kufanya hayo. We will respect our people, tutaheshimu nchi yetu na tutafanya yale ambayo tunatakiwa kufanya. Ikreke musike Matiang'i ni garuro kubolia gocha sabane nchi kubatesia baraibense moyo kwamelia serikali asogo chie kwene kibuna nkwira barubura ya sobo chole bonene bu mwaka bechirubire 2025 Matiang'i ni gene kiribuna abananchi aise ko irobora ni gara chie koleta munchirili yoborai asobu yabu mwananchi asate babuna chinga kyalingo mu waziri ase serikali ya Lengabisi igakolete mirimo Eremia. I mean, we thought they would get to a point where they would at least listen to religious leaders. The Conference of Catholic Bishops has spoken loud and very clearly
NCCK has spoken very strongly. PCA leaders have spoken. If you don't want to listen to us, if for some reason the rest of us don't mean anything to you, but men of God, ordained church leaders, that's the voice of God. They have spoken to you that the country is going the wrong direction. What you see day in, day out is arrogance, insulting language, pettiness, and a total disinterest in solving the country's problems. Wiki jayo wakati kama huu tukutane hapa, sasa tupange mambo yetu, tuendelee mbele na mahali popote mnaenda. Ujumbe ni huu. We want a stable country. Sisi hatuna shida na mtu. Tunataka nchi yetu iwe na amani. Hawa wangwana ni wananchi wa Kenya. Tunawaheshimu ndio, lakini kazi imewashinda. Yaani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Kitu mimi naona wanaweza zaidi ni kupora nchi. Na hatutaki nchi yetu iporwe. Ama namna gani? Na hatuwezi kuishi na maisha ya mwananchi ikienda hivi na gharama ya maisha ikiendelea hivi juu. Pangeni mambo yako polepole, kazi imewashinda na sisi tuko tayari kuanza hiyo kazi, tukipewa hata kesho tuko tayari kuianza, alafu tuendelee mbele. Ninawaomba mupeleke huu ujumbe kwa wananchi. Tujiandae. I think I have to be honest with you, the worst is yet to come with this administration the way it is. We are on a downward trend. We are on a slippery slope. Tunaenda chini. Lakini msife moyo. Don't lose hope. Countries go through this. Sometimes tunafanya uchaguzi, tunakuwa na shida kidogo. Tunapea mtu kazi, tunafikiri atakuja kufanya sababu ameongea maneno matamu, akifika pale inamshinda. Let us keep together, work hard, go to the polls, elect a new government, and I promise you, kama hiyo serikali itakuwa inaongozwa na mtu wa Jubilee yule ambaye nyinyi mnajua, hatutakuwa na hii shida. Tutakuwa sawa. We will have a better country because we are better people and we are better than this. Waziri w'ekiganja kinene gia serikali John Mbadi igaterune serikali nigegendete kubikumukia buguturia abakenya kururigo ririnene ria maguta herigendete kubika magima basabe. Mbadi nigatera buna onye serikali tebe kumukia asenganie yoni ga maguta lingo cia gukina muno asaruro kuburia gocha sabana inchi kurigichinjira cyo gukwanira hengane yori bagari gukora ukurobekana. 28th of February this year, before the day the war broke out, the price, for example, of diesel was at $642 per metric ton. Yeah. Today, that price has shot up to $1,120 per metric tons. That is about 76%, going to 80% of the cost as it were in February. Mm-hmm. Now, if you look at our price adjustments, they are still, if we did not intervene as a government, the prices today would be 80%, 76 to 80% more. If you look at the adjustments in the prices of these products, petrol, for example, petrol is at 35% increase, and diesel is at about 55%. So because of the government intervention, that is why the prices have not risen to the level they would have without intervention. I'm not saying there cannot be more intervention. There probably could be, but we as a government have already intervened significantly. There are two things that this government has done that should be appreciated. Number one is to ensure continuous supply of petrol, of fuel. You go to Burundi today. What decision have they taken? That you cannot take more than 30 liters of fuel per week. There are some countries where they have told staff to work from home. People are taking desperate measures at this time because we are in desperate times. We need to also look across and see what is happening elsewhere. Look at the United States of America. The United States of America, which is a net exporter of fuel, the prices have shot up 80% higher. Now, let me come back home to this question about levies. If you look at those levies, the levies and the taxes are supposed to help our development agenda. This economy is a big economy, and we all know it.
First, take the roads, for example. There is road maintenance levy in this, in the price of fuel. We need to maintain our roads and we need to do our roads. If you are going to remove the road maintenance levy, are the matatu operators going to be willing? And now the rains have just stopped. Are they going aso robotero monchomo oligerera nongwe kiromwelyo bomwana mayiye kyonga chinsenye chiabo nobutko elieterana sera sinyakondia sensemeli menyeryo yarenge Wilson Makoli renge magaye kamera Wilfred Matundura oyonekene lugina muma chibicha chago chira senchira yo gwekirano igakoro kwa DJ Arts na kusibiro taro boligerera nabego butko borobya Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo darome, manana man, bangina ninjo. Aino itokuare, kwa balendo yo are kwa bembare. Omu kusia tebete kompa itobare, barabari ni sai ga bua. Baito barabari sa, kuba katami wakaba mbare. Awoigo. Ne ekego kora matatu ndana kuno kora binte biega keligise mbongi ya mubeno kendo ngiko muntu karumya kabisa omete wakorire buya ekego kora eso goita bunyanzi wana kuboka ekego kora keligise una mbongi omubano omubeno no motorie mbongi yago igoro kabono bekoligisa nabo yeyo korama kabayo keyo korama keligisa aybono muntu muya ukunogose niwe utwerwa matabu yayo Baraka ninjo rembe, ninjo darome, manana man, bangina ninjo. Ne nobatakorera kondi gwensi ebenkulie kwemekutano okorere kugukwa kulie gukwinyuria kusemera igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigimenti ndi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asirigurira mubuko twakirisi migwetera senamba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Dalira Busungu Medical Center igoba bato bokoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata maliogo onsi mbawate lab department asibakolingolia amarwire au mbawate bokoreri bwa ICU ulya bwa theater guse radiology mbawate bokoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asibo babwate maternity wing igatiyo bukorera ibondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyumuchiriga ubuzungu asamange bakiresi bigwetera sekinamba cyabo 0111964576 gose 0742